Kwabra so far mama tie wo na ente wo ka boss me da se enema ekoso schools no mu no sane nyina na eba bonte anko bia mfa ne banko school da emma ne bi kura forso omo maya no yese o maame no ko school ne de asese o maame ni o papa ni o maame ni omo forso wo de omo ma emema e wo sukum ho agisika ne mobile phones obehyew se editor se opel ntiti ase ma no means false means bia no obefa so atata wa kopem se woni editor betwempena se be ya obenya sika e de ahye no ho emu bro obebu no abra wonye ne hwe obi wo ha wada na wose humi ho awuro de me humi ho ma de enche obi wo hono mu a what's humi ho oyini na homo dia ho e dey ansem na ekwa na what's go school one go school na senior dance na mada na dey normal pra panu senior dance Kwabra how kai those times no toilet no sabi o anu susum na so ye fe ne shanko wo dey aba mukowo ko man ko fo di jai she na wo so bibi akata hu no ye tie jai no anu dey ho for us it was a normal but this one is extreme ena boss so ko dormitory hodo me de bia me ka se sa house mistress ne mpanifo na ya na hwe nkoda no so no e wo so mo dada mu hobi komunya cubicle o se on se me fa ne se boss me fa ne se on office ho sa wo hye ho obi twa mu a wo hu no but nipa ne hu no hye ho boss wa ta se no hye ho enti se wono hye ho a de ekoso bia no nemom no se ye jai ne se e bia ha na nkoda no da wono mom enkoda ba bia ye didi no a bibi koso o ye nipa oda obeda boss wa ta se oda nemom ne nkora na woda mu ho wona wo hwe nkola no so wo wo fese bia 2 bedrooms bia na sedam ho ene nkola na hye ho bibia wom de ekoso bia eno kwa be limit nkola no nkomodie bia omudie nkola ne bi wo anadwo mo na wo hwe won phone so ne ene ma kita nkoda no ene ade o mo hwe no anadwo wo phone so no so no a ensuman fra hodo ekoso osini high school nyina sa anadwo no mo ye no se nkola ne bi ye okọ yes enti eho no mo ye bia lesbian ebi wo ho ama no kro ada no no wa free ne bed no so boko no akoda ne yonko ba nchen Kwabra na ne de na no na me busa young girl bi oba ha okay na me ni didi nkomo me Moscow ni de abna aba no osida ni ma ye hu anajo oso dawa bunse anajo dawa bunse girl no aba no abewura dem ho o ma se tent next no dem no na o dawa na se kwalei o mu mete ba to ni wa keka e de ankate bone ba ko bi de be ba be frem enti o mu ye no extreme so yes and obi o no ma o ha no amia onufu no amia oto they do it antibo safe otwe wadwene siso yes bebre wie ba bonten na wo ho ayeden ama ho because ensane so ni mo no nya ensane nyina na ye nipa and obi wo kwa ne partner obe force wase obe ba sa school ho yes obe force wase ode ne be ko sa school ho se me no na ya se bia mimi nya bia school A a me force wa se bra school A ne nyina ye hwimom nti mo se ye so ye ba ho no mpe ne ye so ya start ne ye te company branches na se ye branch konko but boy tintina wo gina ho no boy tintina wo gina ho so mo chi no nti ni nyina so boy no me so se wi e fa no wi wo no mbi because boy tintina no say ana de ye me ahomete kakra ye say ahomete pa ye say omo na omo wo dem ho na ye tete akola won say tama omia na mmiri sei no wo hwa akora na nimu otimu sana ne home no ete ana uni ma de omia no hwade o omia no otimu sana ne home no ete with this home na boy no asa entimi humi ye no asa de ne ti aboho no enka oxygen kura betime sisi say ko ni timo ko betime collapse anase obetime nya stroke with immediate effect ochimi ne nsa say kura nkoburu and this boy musi wan ko tena fie no me transfer punishment you how punitive is this enipa bebre kura dru final year na on person mo ba fie free school mo ba fie
every say be a koso bia no efie na efie sa wo ka sa akora no mfiri fie no nka mesme organize area boys awurad be se boy we kam so mabu ne bi na boss se eti he se eti na se bi eti na so bobo me sa kwa bena kwatere so bi metua wo ka where dey praise the lord hallelujah boss bisi ka ho na ato se so mama se se wa senior man se me kwatena fie so bi metua me ka hallelujah obi a wo de ne bedi agura onu be di agura boy onu wi de be ka so hwese wo se de ne ti pim ehokwa na ya no se oye nipa na so oye nipa etire ni bo ha na wo ye man hyewa na chese wo nye nipa me am say owi o sa piano kra still not that so ekuta ne minimum bio so sa ye bio na boys no dey say we plan oja which means it is a normal thing they've been doing in their dormitory. Yeah, what's it? Okay, okay. Bye. Still not that sukuta ne minimum. No person say ye bio ansa na boys no e ka say we pra no moja ba ansa na oja isa de no. So I think GS should review this policy of my mom of Rano. Ekoye dua kora still. On say we dua kora still. Ene ma bi etimi pra ni pa yemfa ngura ho no. Sa na ma we ntira. We already ba there bed no. The reason why I prefer metal ne say wooden bed no so ntom kro nsuo no de ba. We no enchekura na asa. Enu ti na omo use we no. Enchekura na asa say. Kanene na nka obakọ ebia opokuware mission schools no a na eye enije because Roman fathers no and Roman sisters no discipline be ra okọ St. Louis na obon se Roman sisters no were around okọ St. Monica's abna our sweet lady. Yes. Eka ahonyina akota ne ye ni jese me de me be ko Roman school, me de me be ko Anglican school, Presby school. But the na GS directive ne Ministry of Education da ye enti akwada, ye mo akwada, den ho na ye kra na omusu ko ye bie. Ne ye ense bone jata etimi yes sex video. Yes. SDA. So eka kane se pass o commission school betima yes ade we. Adamina school nursing school SDA the GSDA na daso kra no enough sorry to scare you just ma utirim kra kwala na say serious kwala na say yense boni jata omo benyinyini na edu ba bia mo ko mo no we minister dachi we was start free ha ai ye jane sa no de yiro ma ye ni di e wo hia